Ana siapkan doyan. Air kasih sana. Tidak mampu nih. Dipaksa lihat kita tahu. Dale tu pesik. Terminal. Dale di posik. Papa nih main lawan. Ya kok batu lang terus ay. Moni selalu rapu mate. Nah, yaitu kalau rapu kemudian dapat terjadi kedesi wangaku. Sapu-sapu lindon atau teno dah na marira yung mamay tomate. Ya maka pamaranding kebisay maranding taru tama lantang kerempento. Bantu rahasia apa pada tes sebenarnya aku naik palo. Tayo na nilembal ng mga tulang barabra. Ito to Romero ay may tayo ng padang na nilembal ng tulang barabra. Yan narampo to Lupi Melo ni May nararampo na tayo tomato ni Alay. Ikayo nilang ang panwa. Tulang barabra.
Tulang Belanda. Ya to Pak Randing ko, kulay mo sumanga ko, kapay mo kami kita. Ito makaputamawado. Palusaw itu ano na, may lendokan ng lamba-lamba na, may ganda mo to, pasalulay nila, pasalulay. Tumalu, dan hindi na sa pagkakita sa mga lalo. Minum. Angka itu, yang ini saya dalam benua dulu seusumbung pentahun. Namanya dibalikan selesai di pertemuan esok. Ya teh iren, kembali pokok di teh rante. Teko. Dulu diam kamu. Garis kalu. Lihatin di mana? Ada pesan saya. Alan namanya. Perlu diketahui aku topernya. Perlu diketahui aku tersidai terkenal. Lalu na yung may sanjantong ko na ini. Siya ako kupoindona, ako kupondena. Siya mentugi masyarakat sa tulang maritim, dinggo na ketanap pagkamadsen. Kami tumarapu. Kamatera di kuda semanga. Apa painang keluarga masyarakat. Menurut kadamisa, namungan niat yang bisa dipakai yang dari benua nambahnya, malah aku benua neneknya. Jadi pengen keluar ke Solana Rompo menuyung kadamisa, langit di kuda semua, di kuda peraya, di kuda makan atau marapu. Dari menindi kadang ketika dari menindi festivaliti tanah siunan dengan nama terlalu banyak di dia tidak
masalanasan. Lalu akan senang-senang ada kaya dapat bagi walasu. Lalu langan terjun dan yang kita lagi tingkalan. Dari kita final, berarti terbilang selesai soal dasarnya. Tak terlalu, tak nanti kita sekali kesang rapu. Si orang tak boleh tinggi, si tempe sama yogi. Yang mana Lah dole lah turun dia tak ada. Dia tahu baik dia buat apa le. Dah pasal ni yo. Dari bikin dia kena mati tu lagi. Dole ya do. Patore kan ego dah mau payan yo. Memang. Kasih tahu mula-mula contoh si Bella perkawan. Bella sangat merasa. Jadi kenapa? Yang kita. Sarang ni turun deh. Paturun ritinde. Oh, yang mana tu? Ulu ni saya sungguh. Besar pental lu. Ada mulut tu. Ada mulut. Ya kamu tu. 1 2 3. Dah kau pandai tombol. Satu. Kamu dua. 1 2 3. Okey baik. Tak mau kelambi. Heran pelakon. Mana turunlah. Kamu tu. Ada orang letak. Ayo nak. Makanya nak kartu berkomponen sistem itu. Kita backup bisa. Kita sejak pagi hari sampai siang hari ini keluarga kita telah menyediakan bagi kita santap siang bersama. Mari kita mohon rahmat dan berkat Allah, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, di peristiwa duka atas meninggalnya orang tua kami Yosef Tando atau Renan Jeffrey, berkat dan tuntunanmu sejak ini Bapak boleh membukakan jalan bagi keluarga dan rangkaian acara ketongkonan di tempat ini, dan secara khusus hari ini begitu nyata berkat-Mu sejak pagi hari tadi sampai saat ini kami semua boleh bersama-sama keluarga duka
melaksanakan kegiatan pembukaan ketongkonan di tempat ini dan minuman. Sebelum kami santap bersama, curahkanlah Roh Kudus-Mu, berkati makanan dan minuman ini. Dalam makanan kita boleh mendapatkan tenaga dan semangat baru. Anak cucu, saudara-saudara, kepala pemerintah, PKK dan siapa saja panitia kerja yang dipercayakan oleh keluarga, berikanlah kami semua rahmat kesehatan. Ampuni salah dosa kami Bapa, ini doa kami, harapan kami. Yang kami datangkan kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Anu ya, yang milo masak sau. Ya, bisa mo kami din ni bay mi tama na tayo na. Kemudian kartis yang di pos depan apa yang nama susin namanya ke nalambi si sonda umat dia mulai maka dibutuhkan kesungan pura di Purwakarta dan terang atau lari dan dibutuhkan kesungan pura di Purwakarta dan terang atau lari dan dengan katuran mengaji mati sunan makaron oleh Dr. Romelayo Lantainan di pematuhi tulis di pembangunan karunan pembelian Jomai Palu Pung Aska Jomai Timika Gori Jomai Kole Butau Sia Nenek Mujur Jomai Pung Eka Jomai Bone Nek Bakti mana masker Talang Sura Buntau Nenek Pani Luk Mebalik Kalimang Inde Tamunan Nek Baru Inde Mangape Sia Nenek Ance Inde Mangape Pung Ulan Jomai Mamuju Pung Abel Jomai Mamuju Saja Inde Jo Babangan Katongkonan Lali dan Lali Dr. Romelai Pembon kaluak na tarampak masangka dia madepang alisuan rarak na tandung kalunarang
Diomote taram kakabanuan na nenek di ponene diomote tadullo atakna tungkunan na siya pumasok rito. Dinayurundunan dulo inde aluk na tubos yung inaun tete mala inde sangka na tololo pasarongan na bilan na inde tarbo bulan na kaatuangin di tubuto na inde lalu sukan daw rin at tinatundun tubatan panang asiran na ang talimbong o maksanda malotong ang gatatong kon kukuah luobangan luaran pak sidi ipalin pisang apiakan pak ang tulalangan pala may katabi elako ulo maladi na timuroy alang atong nesungo di panitolangan di pa aku tanay reke di pa apailay di demme eba abayran na kebindan di dandanang sangka ilan titondok di kala patang pakapilalang kitunan nang ipananda bisa railan tipang arion turun tu paring pak wan dia ang kulames si mandroko riwan malabina ang gatori puparan de natin luko di potang dan napangaliw to di pabarana aparerong mo di potin tingi pawangan turuan pikambira kain baka pang kulames si mandroko riwan malabina angga tomangka di tililang sa tepura di tono buah madasan langan di dulu tekken reke di turu tak basi petokun gayang nalindang masih tinti bose tarapang matun turuan toma perintah pak gantian ang naran beku domi madonalan tak selan teton angkula mesiman rokorian malahi nangga turan de surat amadatun mapuang atun kala apa paraya lontara amaparaya anaka tunggak melaulangi tulangan untuk alaman aluk masih pindan sangka maba sebana tulangan nasi tinggi temai turun pastor pendeta makalima jomi pira uluan na kape kalunga angkula mesiman kukua tabe tangku pasalianan rindingi siman tangku paleko namananga laku anggin na titoram putong kun makalima na titutukun maaway mata upantan tumba baba nalimbang adolok ang pangapin tutuan nalipusan dakasalde putong kun pantarisan makaray na timba domay lilit na padang apantara ng nanini mangan nasangka pangaluluan na tulululintinan panikun todo padang nataranak siakat timba padang dibintao makalima na linduru kasanda lindo na tungkun pantarisan makaraing na to timba ato yung padang nataranak kanini mangan nasangka dayanan naluluan tulululintinan panikuan turyo mapadang natara nakasiyahun lumatua naluluan siyang bahunga tuhunga lihina basekakana padang di makale pagkapanalindo kasandalindo na tutiumba padang ato na balata sikinalay ibura-bura tiumba padang di timika pagkapanatong kondo kapantarisan makarayan ang gato tiumba padang di paludol loko padang di mamujumbo padang di bone-bone dol loko padang di murwani annalindo kasandalindo na tongkon pantarisan makarayan ang gato tiumba lili na padang di lu sampai na padang di palopo tiumba padang di lamasi Mengkara apa tamate tangan tondo kailan telisun na pangalion na naibendang rambu aping na hindi alukun na tuwas yung inatunan ng sangka roto ruayan na hindi sangka na tololo pas sarongan na ilan telili na
pantara na kana siya sarong kila sambil na pangaloloan na siya patana. Apabila na makamban niya katumbarang mi manimpa iya kadolo kami natang manda iman hindi ko po rindig isuna alaun niya adi ditondo kamailong ito masali sangka at ang bintin ni man hindi ko po kulang mo penalaun pinde iretokan pata kapayungan mi ito parang dekarua bilang na tangkulan di ipatempun tiyo to na dandanan sangkailan telili na lepongan bulan tangkudet epakat kaanan ti parongkong na utonan palelian ilante buntina tanah matari allo apa sombongan na katongkonan tapang piampun na kamarin tinantang kulang ng pule usen kada sangabu kulang benan sangapati pak ulele.
Yang chính xác là mình chơi đâu. Parisade la maatabe e pamatingki Messi mante Marioki.
yang boko si manyarara ati ngayoki.
Belana inde pak gantian antalaku pamasyang sambu roko ti bambato ramang inde sang-sang baratunta. Laku pamawon baluangan roko ti pesulihan makaron. Iya matu katungkunan kamarintinanna siane baru inde manghape siane baru inde manghape rampung putete rara makamban pelambanan buku tang si pediran ma atete tangkian suru ulang pataru katungkunanna inde inan namro misa sitaru laung pamanda sulit laung pamitin riwan malabina daw alang letter D solalantang namro karua kasera katungkunan kamarintinan na gori domay kole buntao rampung putete rara makamban pelambanan buku tang si pediran ma tete tangkian suru lampataru katungkunanna inde inan namro misa ban otomate sitaru ulang pamanda suleng kararaana riwan malabina daw alam letter E sitaru lantang namro karua kasera katungkunan kamarintinanna siane batti lo meto kakao rampu putete rara makamban pelambanan buku tang si pediran ma tete tangkian suru ulang pataru katungkunan inde ban otomate inan namro misa solalantang namro karua kasera katungkunan kamarintinan na Papa Anesta jong may makale mamabo Papa Anesta jong may makale mamabo mempatula ko Papa Depri lampataru katungkunan na mentamalantang namro 30 selako 32 katungkunan kamarintinan na keluarga Pung Daliman inde tambunan rampung putete rara makamban pelambanan buku tang sepederan ma atete tangkian suru lampataru katungkunan na inde inan namro misa ban otomate solalantang namro karua kasera katungkunan kamarintinan na nenek pan nilo may balik mempatula kotobalu lampataru katungkunan na inde ban otomate inan namro misa solalantang namro karua kasera katungkunan kamarintinan na siya nenek mujur jong melamasi nenek mujur jong melamasi rampo putete rara makamban pelambanan buku tang si pediran ma tete tangkian suru lampataru katungkunan na inde ban otomate inan namro misa katungkunan kamarintinan na nenek April Dumitallang sura abuntao mempatula ko Papa Nopi nenek April dumitallang sura abuntao mempatula ko Papa Nopi lampataru katungkunan na minta malantang namro 15 katungkunan kamarintinan na pengobrian jomay palu mempatula ko Pung Sertika pengobrian jomay palu mempatula ko Pung Sertika lampataru katungkunan na minta malantang namro 10 katungkunan kamarintinan na keluarga Pengresa Batubala jomay palu keluarga Pengresa Batubala jomay palu mempatula kotobalu lampataru katungkunan na inde ban otomate inan namro misa solalantang namro karua namro kasera katungkunan kamarintinan na Guntur jomay timika mempatula ko sisil lampataru katungkunan na minta malantang namro 30 na pa katungkunan kamarintinan na Papa Kinaya jomay timika mempatula ko Papa Sisil lampataru katungkunan na minta malantang namro 30 na pa katungkunan kamarintinan na Pung Aska jomay timika mempatula ko Pung Sertika lampataru katungkunan na minta malantang namro 10 katungkunan kamarintinan na Nek Limbong inde mangape rampung putete rara makamban pelambanan buku tang si pediran ma tete tangkian suru
Lo pataru katungkunan na inde banoto mate inan namro misa solalan tangan namro karwa namro kasera. Katungkunan kamaritinan na ne damen jong melamasi ne damen jong melamasi rampung putitira ramakamban pulambanan puputang asibederan maatete tangkian suru ulang pataru katungkunan na inde banoto mate inan namro misa solalan tangan namro karwa namro kasera. Katungkunan kamaritinan na nene Rio lo may taroni nene Rio lo may taroni mempatu lo kotobalu lo pataru katungkunan na india banoto mate batuinan nomor misa solalan tang nomor karua nomor kasera. Katungkunan kamaritinan na keluarga almarhum ne Rimba jomay maleno keluarga almarhum ne Rimba jomay maleno rampung putete ramakamban pulambanan pumutang sepederan maatete tangkian suruh ulang pataru katungkunan na inde banoto mate inan nomor misa solalan tang nomor karua nomor kasera. Katungkunan kamaritinan na almarhum ne sampai bungin domay buntao almarhum ne sampai bungin domay buntao rampung putete ramakamban pulambanan pumutang sepederan maatete tangkian suruh ulang pataru katungkunan na inde banoto mate inan nomor misa solalan tang nomor karua nomor kasera. Katungkunan kamaritinan na ne Rudi lo may balik mempatu lo katobalu lo pataruk katungkunan na hindi banoto mate inan nomor misa solalan tang nomor karua nomor kasera. Katungkunan kamaritinan na Pongulan jomay mamuju mempatu lo ko pong anne lompataru katungkunan na minta malantang nomor 10 karua saya lako 20 misa. Katungkunan kamaritinan na nenek Pipin jomay morwali mempatu lo kotobalu lompataru katungkunan na hindi banoto mate inan nomor misa solalan tang nomor karua nomor kasera. Katungkunan kamaritinan na nenek Ance inde mangape rampu putete ramakamban pulambanan pukutang sepederan mak tete tangkian suruh lompataru katungkunan na inde inan nomor misa banoto mate solalan tang nomor karua nomor kasera. Katungkunan kamaritinan na pongika jomay bone mempatu lo kotobalu lompataru katungkunan na inde banoto mate inan nomor misa solalan tang nomor karua nomor kasera. Katungkunan kamaritinan na Pongutalia jong may palopo mempatu lo kopong sertika lompataru katungkunan na mentamalan tang nomor 10 Katungkunan kamaritinan na Pongabel jomay mamuju mempatu lo kopong anne lompataru katungkunan na mentamalan tang nomor 10 karua saya lako 20 misa. Katungkunan kamaritinan na Janek Rimbon lo may balik mempatu lo ne ape na marasang mo uno ko lan inan na ne ape. Katungkunan kamaritinan na ne Leon inde tambunan mempatu lo ko pongodepri na marasang mo no ko lan inan paatulan tang na pongodepri. Nakikwa masiyang sambu inde pak gantian anta mabut paling pandai sangat-sangat madatunta lendu ramatali ngaduan tati bantu utama pilih patamalita apa kau makan babi manindi na tingkai kalau roko ba makairin na hindi tarang pangamasangkaan aram lako salurara salubuku to tama solo to tama tuka lalitan Nenek Asi lo may tumada tu Nenek Maya jomay talongan sia Nenek Ipana lo may kalulu lapio Papa Ristan kanan lo may lapio Nenek Juno dumetibang buntau
Nenek Fisher Dometibang Buntau Nenek Sirondong Dometibang Buntau Pung Resmi Domerante Balabatu Papa Tiara Domai Papua keluarga Nek Reski Domai Tibang Papa Ella Domai Talongan Pumujoni Talongan Reno Boko Mama Aska Timika ia matutula sama Domai dan palele usi model lo tadi mote kulla adiran de ulangan inde daun ini ete daun alam di mo kan naburu natin tolong toko ini unteng ngaron toy lalu puna tombi saratu sangkana pimaligan Rampon atong kuni Indera ramakamban na isungi bukutang asi pediran maudoman na taong pamanda bunturengena pasti situ ka arapu tulig mo sandalin doon atong kun pantarisan makareng dia mo tibang batorang mga dia mo tipis makareng angga totiumba todolo pihulan lo may lilit na pantara na siya bawi lo may padang manaw lo siya tumbang dati pak gantian ang natiumba padang manaw siyang maralamba totiumba angga tentara nakatang apa ulolon di baik pemanarang asik budana sudah na tepande sikuan piyokina manarang sudah benten roto perwan toko pendidik pak gantian Paka panalindo ruga sandalindo na tatumba alili na basse tangan na tatumba apa dengan disangan ladon lo kepada alili na dua libasin nampang matolok na pada ilan dia siang baralamba asibar rubarana tumba pada mapatang mapinan yang digintek misa baba na tumba pada madi buntau atau dao tondok natara nakasya katu siang baralamba atau daw padang manalulon siapa sulang padang baka panatongkon do kapantarisan makarana enggak dalam